Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, penonton-penonton Three Jangs. Nama saya Wan. Salam. Saya Adam. Aidil. Okay, so kita ni podcast episod pertama kita lah. Kita bersama-sama tiga-tiga kita ni nak kongsilah sejarah kita dengan penonton-penonton semua. Jadi kita boleh berkenalan dengan yalah Sejarah. Okay. Mungkin kita episod pertama. Kita episod pertama kita just be natural, just be spontan. Okay. So bukan sejarawan. Kita introduction. Okay Introduction. Ingat history Yeah. But if you can remember, kalau korang pernah main YouTube ke korang apa streaming, if you see this guy Shazwan, dia memang ada dia main YouTube macam mana dulu. Tapi memang berapa tahun dulu? That was so young. 4 years ago lah. 4 years ago. Before NS ke lepas NS? During NS. During NS. Okay, so confirm After drastic stop, change lah. After stop. Kalau korang kenal aku, korang ada masalah. What was your channel back then? What's your name? It's called Putsi. I Putsi on Twitch. Yes. Okay, Kalau korang pernah tengok aku malam-malam buta, korang ada masalah. Kenapa korang buang masa korang tengok aku dulu? Okay, so sebelah sini kita ada Aidil. Okay, Aidil. Yes. Lagi Aidil. Dah pada lagi. Apa? Apa lagi? Okay, so basically kita we are colleagues. So kita ada juga macam kecoh-kecoh dekat kat tempat kerja, kat office. So kita macam banyak sangat spontan. So we come out with this basically why our podcast is because we come out with 3 jangs. Okay, kenapa 3 jangs? Okay, so kenapa Three Jangs? Okay, pada waktu tu kita tengah planning nak buat podcast ni. Kita dalam meeting room lah So kita tengah fikir ya. Kita nak duduk bertiga tau. Kita mencari persamaan yang ada pada diri. Okay, so pada waktu tu kita tengah nak plan lah tentang podcast ni. Jadi kita tengah cari nama untuk kitanya kumpulan lah So Adam ada tanya. So Adam dekat corner kanan aku. Aku dia tanyalah, Adam nak nama apa ni podcast? Aku fikir dalam otak aku, tiba-tiba something hit me. Aku tengah tengok Aidil dengan Adam tepi-tepi kan. Aku perasan ada something yang kita have in common. What is it? Pada waktu tu Okay, cuba cakap. Apa yang common? Akunya macam tak obvious lah. Sial. Anak Abu lagi. Okay, so kalau korang nak tahu, senang kata tiba-tiba dalam otak aku keluar the word Jangs kerana jenggot. Iya gitu Pak. Bisa kok. Iya. Walaupun aku punya macam baby punya lah Ya, Pak. Malah lah aku yang paling muda dalam kumpulan ini. Ya ke? Iyalah. Berapa kau sekarang? Tak? Cuba teka aku berapa. Untuk mengelakkan double discrimination, kita skip yang Pak umur ni. Okay. Yes, tapi walaupun yes, aku paling muda, tapi aku pun tak sejarak jauh lah. Okay. So dalam otak aku pada waktu tu aku fikir 3 Jangs kerana ada 3 kita dengan kita semua ada jenggot, kan? Dan juga perasan cermin mata pun ada, tapi tak tahu macam nak incorporate tu kat dalam Yeah. Yes. Terus ada one part asyik jeng. Yes, ada jeng. Tu macam Jeng. you know, macam cerita hantu hantu pula, macam suspense gitu kan. So that way we came up with that name lah. Okay. So yeah, idea was in the picture also. So actually kita dah been wanting to do this like since Last year October, November, September. The plan was Bila aku balik dari akunya tu lah kan. Yes. Actually started kita tengok podcast orang kan. Betul. It was started somewhere kan. Influence ini, influence sana. Inspirasi. Yes. Mendapat inspirasi dari podcast orang. So kita decide. Yes. So okay, so Jangs. podcast kita ni kita bukan sahaja macam nak cakap antara kita, cerita-cerita kita. So kita take it macam our platform as a leverage. We plan to have macam to help others. Kalau macam apa yang kita boleh relay, tolong to reach out more audience or to the correct channels, why not we will help to do.
Okay. So yeah, we will try lah. We try our best lah. Okay. Okay, the next one. Okay, come. The next question will be kat mana kita jumpa sama-sama? Basically kita dah cakap pasal meeting room. Kita dah cakap kita duduk sama-sama. Apa tu? Apakah itu? Apakah itu? Alah, kita sekawan lah. Sekawan sejabat Melayu cakap apa? Rasanya kawan sekerja. Sekerja. Sawan sepejabat. Sawan. Kawan sepejabat. Bukan cakap sawan. Kawan sepejabat. Kau cakap sawan. Asyik. Sorry. So kawan pejabat. So kita jumpa almost every day, but not every day. So time to time kita akan jumpa. Kita akan we be discussing to make it happen. That time kita was planning to do on December. Tapi December masing-masing tahulah annual leave lah, bagai keluar holiday bagai. So kita akhirnya kita dah beli barang-barang, dah set up ni semua. InsyaAllah kita akan upgrade lah so dengan your support and all that lah. Yes. InsyaAllah. Okay. Selanjutnya. Okay, maaf penonton. Akunya bahasa Melayu teruk dalam sekolah. Aku dapat D. Okay, distinction. Serius lah? Tak lah, saya aku teruk lah. D. Antaranya aku rasa antara diorang aku punya Melayu paling rabak aku rasa. Aku punya pasal habis. So bear with us. We're gonna mix with Malay and English lah, kita language. Yes, In time to come, we will bring in guests. We will bring in. Tapi kita pun akan open suggestion untuk topik kan? Yes, betul of juga. course. Yes. We also need our supporters, our fans to tell us what you want us to speak on, to discuss about the topic. Yes. Then we will discuss on that. Betul. Kita juga ada Redditnya page lah. Sekiranya korang nak send kita apa-apa nak react to or whatever lah, there is a forum for you to post whatever you want, so that we can also view it and we can also feature whatever you post on the podcast. So that's a fun thing for you to do. And that is reddit.com/r/3jangs. Link dalam description korang boleh cari kat situ. Yes. Okay, do reach out to us so we can do more podcast on demand. Apa yang korang nak kita discusskan ke apa. Oh, you have any story to share or anything lah, let us know. We will just podcast it lah. So to reach out to more of the people out there. Betul. Okay, so basically I think that is about our introduction. So anything more you may ask, InsyaAllah ta'ala kita akan jawab. And we try our best to answer everything lah. Yes. Okay, so do support us time to come. This is our first episode. Anything from you, Wan? Korang kalau tengok on YouTube, kita pun ada berada di live streaming di Twitch juga. Kita boleh juga stream on TikTok. Jadi mana-mana korang boleh live, join in lah dengan live. Tak semestinya kita dekat YouTube je. So korang nak korangnya chat senang kata kalau YouTube terlalu ramai orang, kau boleh pergi kat Twitch, type korangnya chat kat situ, dia keluar kat bawah sini. Okay? Alright. Anything for you, Aidil? Jangan lupa subscribe guys. Follow and share. Follow like. Okay, adding on apa yang Wan cakap, we are not only going to do our podcast, we will also insyaAllah we will go on the ground. Kita akan interview orang. Orang kita kenal ke kita tak kenal. Kita we just do some short skits which I wanted to do so much. Macam 5 to 10 minutes skits to disturb people, to annoy people maybe. Tak pun kita boleh call apa. Kalau kau nak kita prank. Prank call. Tapi prank call orang. tapi insyaAllah kita we go how we see how it goes. Okay. Boleh juga. Alright. Okay. Itu mungkin that is anything last from you? Nothing. On the introduction part? Nope. Not for me. Alright. So we will just sum up. Okay, so I have Aidil here, Adam and Wan. So that will be for our first very episode and more to come. Terima kasih. Subscribe, like dan komen. Alright. Terima kasih everybody for tuning in.